Acts chapter 2. Shamu chapter 2. Mangkana chapter 2. Acts chapter 2. Verse kake. Mangkana. Sebelum lain Paul di korupsa 38 di sini. Orang kotor ke Paul itu. Korupsa Paul ini, saudara Paul di orang kotor ke korupsa. Peter borok no hai ni saka. Peter borok no hai ni saka. Norok jotono sumsok nakar jana dei ke. Norok jotono sumsok nakar jana dei ke. Norok ni sumsok no yakar di. Norok ni aja sumsok lai to norok non yakar di. Dei Yesus Kristus ni mungoi baptisma undi. Dei Yesus Kristus ni mungoi baptisma undi. Hakai kai to rumani apola tharno norok manai. Hai kese kai to de ya farmari phala to tharno norok manai. Next 39. Tami hingke cini kaito subrai ini aro haina dei ke rimani jotoni thani bokok za norok ni thani Yesu pori pidi krok pori 39. Tami hingke cini kaito subrai bini aro haina dei ke Tami hingke cini kaito subrai bini aro haina dei ke rimani jotoni thani bokok za norok ni thani nusano tei rok ni thani pia haksalo tongnai jotto ni thani no bokong za. Okay, this promise is to you and your children. Hola manmani abo goroksa individual borok ni bagiya. Amoni ni pusha ni bagai, amoni ni bosho ni bagai, amoni ni baik ni bagai. Hallelujah. And to those far away, all who have been called by the Lord our God. Ini abo simia. Jezero 사사기 좀 community ni borok ni kari simia tebo haksaro tongai even sunghai sunsal이 joto kurani borok ni bagino tamu ke kaito promise klaimani kaito rumani give a Holy Spirit abo joto ni bagino. Amen. Verse 40 Holy Spirit tebo pok bang mas hawoi Peter borok no hai ni koi saka. Tebo pok bang mas hawoi Peter borok no hai ni koi saka. Borok hamyaro yagul sujagana. Borok hamyaro borok yagul sujagnai. Norok aruni yokna nai. Norok aruni yokna ni naidi. Okay, English ko hai ni so. Save yourself from this corrupt generation ni so. Tabu ni jemo ni tomani ozora ni tomani. Tamu itu ke pelai kirma singsa zagawo borok ya prishalai tomayo. Neng tomo nabrona hamzagai, abrona mosanzagai, borok bebaksat gedalai, chomas neng tomo ya prishara tamu kangke. Kirma singsa bipor abun nini bagi bo ungli mano. Abuni bagi dalam bago pita ni bishinte Yesus Kristus apa nang sarui tomo tamo norok oze sunsar kirima singsa ke ya prishalai tomani aruni norok banci di ini sawo. Sadi nini garu ni borok no neng banci na nangai.
nang makhangzak nangnai sungsani tongthoksa khobaita kobol zakni sungsani tongthoksa kobol zakya phola baise kobol zakni amen amen hallelujah sadikai to kaham bini khairukma hamzak maro pai flya abuni babina sungtini omorong tuino phaisa ka phagi sermo phasing thaglaya tangi membale cross to oba hakebo kawo sumung asumung tamong gage Psalm number 119 okay lobong 119 ni noi cross no kaisa sungjak tongo azaro sumung kaisa sungjak tamo asumung Sigla bo bahake ke tongnai. Sigla bo bahake ke tongnai. Aboke nini kok kri tongmi se. Betadi cross lo sesundi. Tahu cross lo. Sigla bo bahake ke tongnai. Okay, nin kan nomor suli. Sigla bo bahake ke tongnai. Cross lo. Itu mana? Ada sigla kau biar borok ni badi. Borok bahagi ke target tongnai. Borok bahagi ke target tongnai. Jadi kalau semua kata ke target tongnai musuhnya tak. Oke, bo, belai bol ke, orang motor ke senjata cross nasobo. Nanti, sigla bahagi ke target tongnai. Borok semua bahagi ke target tongnai. Tangi malah ke tarok dari mana lo? Borok ni bagi tamu ke bipot simisi. Tadi bipot simisi. Abang bagi prosto kata mah, how can a young person stay pure? Koroksa sigla, koroksa borok, bahagi ke target tongnai. Okay, iben oro, puila, ze Peter, borok orang kiri tongnai. Peter, polabai kobol zagi, jepru borok orang kariwo, kau maka ham samari cengka, apru bo oba hakeno sungu, hakeba oba hakeno sawo. Tamo, okay? Each of you must repent of your sins. Okay? Ni sumso, hai kaba nengse sayo kelaiza, hai kaba os sumsa je busut bipor, os agani neng jese ke pano angkori finally nangai disao. Hallelujah. Praise the Lord. Nenggar ni berono sadi, neng sumsa ni. Sadi nenggar neng sumsa ni. Kebal mas sumsok ni. Kebal mak hamya ni. Angkori finally senangai. Nengta hamzat de. Osum sanata hamzat de. Osum sani zolma zolsarata hamzat de. Awal nora puthari kibinai. Hingga ber. Haleluya. Tamo sengkat ipilan nang sugo. Ipilan nang lain nang lain. Obono option, obono karitesi kuno option kere. Haleluya. Verse 40. Obuni babina oro kaisa quote Isaac ne ko o ben like no sumuito narakani dago. Save yourselves from this corrupt generation. Tani himale tabuk sunjet generation tongo. Hakaba tabuk je sunja je system toli tongo. Joto tamu naiku the self glorify hakaba shat mokoti tongani, shat mutsudi tongani. Abo bang boro tabuk kaframa. Yes or no? Abai blada. So abuni babina oza ka wo bang siwi tongani belai putuk no. Tangan jenuri tongani belai nai thogo. Okay, jenuri tongani belai nai thogo ab nai thok libagai kebang borong tamu itang gage fail ni tang payo. Okay, sadang pas nani nanai. Pas nani nanai. Okay. For itang di kasilo Psalm 119 ni verse 9 no puri pidi. Sigla bo bahagi ke target tongnai. Okay. Abo keni ni kok tui tonggui se bo abo mano. Possible kaisa no. Kai tu kok tu jeng tong no tong yang kan ke. Je super nang ke target tong la di nang tong i banyak. Tadi kai tu kok keri. Kai tu kok keri. Aborok ke taro tong i banyak. Ke example point tamo. Example point tamo. Kai tu kok. Hallelujah. Praise the Lord. Neng jesuk pano pai le om di hai ka ba jesuk pan ni important ko samu neng engage ni a samu a pai le ya noro jesuk ke pano biar hasil plan na ke bahai ke susok klari mano bahai ke kai to ni lama ni peri ni
Okay, asoi tangan ang mana araw na talay niya uy, abi bodo talangi mano, abo bang mo osin sani, bebang say tokma. Busi ito? Hallelujah. So di kayo kaham. Kayo kaham. Okay, tangi ni male, jung nai nai kaham na haisen tabu Hebrew tang layon pedi, araw kay lepinay Hebrew tang layon sen. Hebrew chapter 12 verse 5. Hebrew chapter 12 verse 5. Kaitor norok no bini busarok ne habang serangzari hai ne samano. Hebrew chapter 12 verse 5. That 12 na puri, oh sorry, 13. Not 12. 13 verse 5. Rangno mokol sunggoy. Rangno mokol sunggoy. Rangno mokol sunggoy aku tongi. Hey, rangno mokol sunggoy. Biar kita terang semua. Deixa eu pôr ele. Rangno mokol sunggoy aku tongi. Rangno mokol sunggoy aku tongi. Pada naus bahasa kasar lo kamu. Rangno mokol sunggoy aku tongi. Mokol sunggoy Tongi. Mokol sunggoy tongi. Tadi gimana ya nanti? Tahu borok kalau saya tanya puri, sih nggak gitu purpose kayak sana. Asa kiri mana namanya? Sakit mana kita mana? Mana? Puri mana purpose orang? Sina bagai puri, ini sekarang purpose apa lu jago? Nanti sina musuh mah bagai puri, ini kian apa answer ya ko? Asa kiri mana namanya dah gitu, tadi. That means no, puri itu mana ibu purpose tamo rang, okay? Even kini contoh borong apa ini tuh mereka sabu kenan kuke penuhi man laino, no kotor kuke tani sabu penuhi man laino, gari sabje morong kuk no salu sabu penuhi man laino, apa saya tuh mak, itu mana? Okay, sekarang kita meluka Psalm number 194 lekro kethaki bahagia tomai, alu sekarang meluka kai tuh dipong no, bahagia kethaki tomai mana sih egna berkoy no? Kai tu liko kenapa bising ti? Tadi amen. Kai tu liko kenapa bising ti? So kai tu liko kon setam sai dong rangno moko ta sungbi. Betai ke sai kena di ninggaran di kornya kunju. Rangno moko ta sungbi. Rangna lana. Nango. Rang saroro atau kayak kai malaya. Rang nango. Kayak mana? Rang saroro itu cumi tu orang cumi malaya. Ada. Saya tu orang mau pai sarai dah orang pai dong. Kepura pasti lajak. Kayak mana? Rang saroro punya. Dan pai kalau saya tu orang mau kau tas sendiri. Dia bahkan tu sila ini sih kalau tahu. Haleluya. Praise the Lord. Oh kita tahu sini bisa apa hal? Rang kebangga kau berada tahu sewari ke murid tahu mana yang mana? Betul. Kamu kan nasi dari tahu mana tahu sesuatu. Tapan rang kebangga sampai. Mana Zepro pok ada keren macam siapa tisu muhai itu. Oke awak tu banyak lama hai sonu. Oke Zepro pok ada asam sangat siapa yo? Wari. Aku bazar asum kamu cakap itu. Asum saja orang eres nikah agak di wahan kalau pasang kamu. Wari. Oke. Tangi mana khusi tangi jadi rang sok apa yang baik? Mana berarti khusi itu borok. Oke. Orang tangi apa pun sawi tu. Rang namo apa pun daud kere. But rang no tak sendiri sah. Mau tak sendiri sah. Orang nu bebas apa aja tentang jadi. Tamu orang nu bebas tentang jadi. Haleluya. Praise the Lord. Apa berita sah? Hai, pun betul. Rangno mokol sunggoy aku tongi. Toma zoratino hak kosong tongi. Toma zoratino hak kosong tongi. Koke opposite. Rang tu nanggono. Ze tongman ini ya kawo. Apa baiknya dengan hak kosong di. Haleluya. Aku tik isen income fight tu aziu tu.
aji bi sopor sok pai ka amo subai no kha kosom di ani gothang tongoni purpose bank balance gomang khlainani hakaba gonang ku khe rango punuknani abo haikele nahar mung purpose tang tungsini je tongo abo bai natamo kha kosom ni sema tongne hallelujah praise the Lord gomang mo borok okay rang azina thangkini wo even kai tu ni kok nana ni bagi share kaham tongo 10টা সময় রন লিখাছে তাই 10টা সময় কাই তো কক ননা ভাবে বিন ভাবে শেয়ার কাম করব বআ থানা নি ভাবে বেবা তো রেডি বো উনজা ফেবা আজারা ওর টেক এসে বিন খালি তার সব পাই কা অপরচুনিটি আর 10টা ব তমুর কাইসা জাগাবো অ্যাটেন্ড খালাই হুকে বিন কাইসা প্রফিট বো নাই মেবি 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ মানে কাইসা ইনকাম বো নাই আর তুমি কবাম বড় রকম চয়েস হিসাবে ফেলোশিপ নো naya choice hisabe a income no laharo ko buji to duita choice tabo 10 ta somoy kai kali ko khnana ni babe shep kaham haina hai a taimon taimo lakh kaise income khaina ni shep kaham no gobang boro na azar tamun payment kan payo bo choice hisabe option hisabe a kai kali ko khnana no naya bo o lakh kaise income khaina no nawo azara bo bahake bukha mete hay hay khalai man pibla kai to ko bolo phan khalai man pibla income khalai pai grana aba ke bo khano mete bu ab sa da sa sai ab nu sa da sa sa hallelujah praise the Lord kai to ka ha ani male Jishu Kristo na jetu shaitan saka hi mo o holong no uruti khlai sadi sai pe ma ngok mu ta bo sai pe ma khom le ok bu to ye di ba abo ni khale oba to option thop pai mani abo shaitan ni option pa no ko buji to Jishu Kristo ok khuja azara ono ruti khlai sadi even bini thani authority bo tongo a holong no boroti khlai sai man sa khangkel ta mungai soitari ko khnamani khlai nai nung mo haira khang kangkel ta mungai kai tu ni kok no norei soitari kok no khnamani khlai nai kok no busi to obedient man ni di babu je purna no sawo bibor kiring কোনো খেলা থুনা নাইয়া দগো তংনি আবর মানুষ খেলাটা থুলি হনবা কি বড় অসরা অরিয়া তাবু যাকো নর খেলাটা থুলি নিয়া ব দিবো কিরিং তাবু গিয়া তা থালে যেপুরো আজরাই বুকানি কম খানায়ও থুনানি থাঙ্গো আবর কক খানানাই বসাদা নাই বক খানায় খানাবলে হালেলুয়া hake borok khoroksa ketar ke bahake tongi manai jepru bo kai toni gogno khnao hallelujah praise the Lord nung tomono 10 ta somoy ni a bible class no nung absent tongui rang income khajani thangi manu hike nung tebo kotor sumso bahai no galai sakero compromise khlainai nung asumso kotor thangi khlainai hallelujah praise the Lord. Sati kai to kana. Ini kai rukma. Samsak ma. Baik. Jesrai bini nok ni dara no. Bini nok ni bai no. Respect borong ruo. Aku hata ni di korupsa dara klai ni bai klai ni ruo. Klai sakero respect iman. Yes or no? Bo bini nok ni dara se. Shabazi. Bo hata ni dara klai ni bai no. Aku kan yuri to ni. Kok busi kenapa? Jesakan deng nining gana tongmani apa lo seneng respect borong orang lagi ke? Oh hak salah thang agak tegu kotor neng shitrama singsa, man lasima singsa, musanya apa hayat thang ini tetapi ni. Haleluya. Option kisi sase 10 ta somoy kai tuli ko.
আর 10টার সময় রাং ইনকাম খাইছে नों अब हागोन मेटकाबोनि साकल' हानि हाय दिनि सानाव खनाय मानखिब्ला आ किसिसा पखनाया आबोनो किसिसां जागि मानो आबो कायसा सयतान खय दं माने वाके आरो बाखलाय मा हायख्लाय मानसि आबो हालेलुया तदि गाय दं कामा बेनि खायरक मा आमजाक मा खायख्लाया रांना ना हायफोन बाइबेल कामसा मकल तासिन जे तमाबायनो 아무리 뭐래요 땀 사나이 떠나 들어보 아이 또 통장에 바이블 버스 땀이 힘봐 아식 렌트 포르킹 나가보 대보 땀이 힘봐 대보 땀이 힘봐 에이 가이들 하이들이 사오 땀이 힘봐 가이들 하이들이 사오 안노노 키스키비야 안노노 키스키비야 안노노 야스야카리야 안노노 야스야카리야 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야 바깥 떠나 들어보 놓고 사이만다 아 떠나 들어보 놓고 바깥 사이만 Zentang wan cuba, rangya hop kerike samung sangla. Borong ni wan cuba borong ni kiri ba. Oke, amaro kangai boseng amaro tui buzi lagi. Borong kulo dino rangno, oke, tam nai, tam ni sana bro. Galai sako baca orang, obo kai tu rumani, obo kai tu nunggu sumi bade, obo haki borong rangno use lagi. Rangno bahagi use lagi ke. Kaisa abot, kaisa bipot, apa ini bagi si borok rano khati layu, hake ba use fanya musuh zak layu. Kok busi itu? Rang zepun neng abot bipot neng rano khati uba income layu, arang pun dia kaham jaga use ya, abot jaga o bipot jaga o thang use niu. Kok busi itu nggak? Haleluya. Ini sudah terperahas tu apa hai borok bay ang malaya ko, ang income ani kai tu ni bagi si layu. Ang income ani kai tu ni mungkusu ni bagi se klayo. Ani osaga wa kai tu ni bagi se. Oba hage pro openly, okay? Ya appreciate painai. Kihi sa borok lo nogo. Kebang ku borok lo. Jo tu lo aport biport ni mang khati layo. Ani suba sata ta painai lai ko ta munai. Mane kaise mungsa se kaise kira apa ko ni khati layo. Pia ba oba kai tu ni mungkusu ni bagi ni ya har sugui ya appreciate Oba hage samung klainai, okay, kebang ku borong nugya, kisahku borong senugu, even nugya nugli manu, okay. Tam sao jagawo, I will never fail you, I will never abandon you. Angnono kuse kibiya, angnono yase yakariya. Ini bicara dengan borong no, menizat bukan baca saiklan, ane kai tu ada kibiya, ane kai tu ada yakariya, ane kai tu ada yakariya. Tapi saya kenal muzak ketong pogoi. Ane kaitor ano kimia, ane kaitor ano yakari. Last step saya ang randa ul bagi pokok siya. Randa. As mana ni makan tu nara dia. Okay. As mana ni makan tu nara dia. Haleluya. Kamu rando pokok siya. Sen Mia kelana sektor deh. Oke, korbu kau sen. Fellowship dibalikan lagi. Au, bunyi kami hai korbu kasih kami otok layu. Kami itu mungkin call mohon kami. Oke. Asal hai pai, ayo sabai dengan kami ya. Iben, tu igri, timan kerja, karen man kerja. Oke. Iben cam nunggu. Salahnya ni bagi azinan bagi samung matok kaya apa hisana. Piapa? Jeput jengkangi cobuyo, aras menjelang so nairo. Bro excitement juga. Oke, bro tong toklai sugu. Zai tong mari. Oke, samung kaham karen sekali layo, kutai kaham karen sekali layo. Kekanta. Iban saya. Aku tong komuni bagai, bro, ya orang tong, aku ni bagai aku tong togi man kabo haya, oke? Kuno pano saimia pano, Yesus sabo saiman ka, dan Yesus Kristus tong tongo, aku no saiman mani bagai, bro ni akatung kaza bro kani nobo, aw, dress kaham sumtaya, nog bahai no, kaham green basat biara nobo shon nobo tongo, hai pano, oke, aw.
tongthokmabu nubu mokhango sijabu okay pia a tongthokbo tiri kema borok tongthoknamu sumaibo tongthokoi manja bini ribo tongo nobo tongo malkhung tongo chakri tongo habu tongthokoi manja okay haibar a borok tongthokoi tongo hallelujah tongo no borok sung haike every Sunday Saturday daily Bible study khanin shep manu hungke akamin borok oro je tongai rok no ukulo sluri kelanai borok bus ka hallelujah amangin ang musung sugo chini bisino missionary nai hakaba kothoma kahamni bagai sak okay goshui phainai abai borok da dike sopai baiten elang bago je sajabi tongmani mai kumun khapang suka ranai borok se gere mani abo nani ne tonga a borok no kothoma kaham daily site khana nai gere so kisisa gebun ka ma sawasa thangmani haiporo hamsa jaka dai tanglayo apolai samungnai isa gap engmani bai borok no kothoma kaham daily tuli nai gere ni bagai tamun thangga borok bahaino kisisa okay atamnai noba phake bufang lo kisa zari jaga mo thinga doba pai saya apai ngroro mi thangka okay tui lu sa ga ga ning thangla na bufang ro asem poni so thangli sobiri phiaba mia sen sobiri bai borok lai tok jaka ang obol koi dok lai borok kai na khai tebo gablai ke kirin si borok ya tu shalai to lai hallelujah praise the lord tabu diri kema borok hadara thanga bagai wat sunai nin ke prahas dewo gobang borok kothoma kaham tabu phanose khnana share ban yako borok kai to ko shukrubai saire nai abai borok se available yako bubro nai joton tipra development kok sai to kai to kok gre kai to borok gre development gre sai ko hallelujah ini school kaham bor nai to bayuna yes or no yes maximum school kaham no sengnogo missionary schools ro arok te kabo khujana bo gre abon gosia bo ngi manja okay so aboni bagino tongo tebo kai to tonga ro oba ki ya prije pro sewo even ang oba hake tamai bakha bui saimang khorok sa kai to kubi ke tonga bokun ni corruption kelaya yes or no ni jaga corruption gre office ro kaha ko chori lag diba okay odre corruption boro oba ke sau bini meri sabjolan proses tapna na gedara bus thanga toilet samna ni baza ta bus proses ta ge baze bus sang sawan 5 lakhs of ni samani ge 5 lakhs bus samungka 80000 bus samung ni sam 5 lakhs ni se okay ang liable site to okay tangai ab hai mari kalai ni simani boto je ta na shirima ba serak serak site lang ta sari ke tamo bono besar na bono besar na obro mungkin sa arah ni sam klai mana ini sam tomu no aba hai borok gerei je prumi khanai sosoi kai to kirnai kai to kok khanai kai to kok khanai borok painai pasla ni samung lada deulai thok lada pasla ni se hazar ni samung ka ke asam besi tragal tiba hallelujah so development kemari abo okay sudu tamai missionary kopi nai painai paiki simin develop ma bahaya soi kai to kok no khanawi samungo tongnai chakriu tongnai business klainai hazira klainai aba hai borok je pro obedient sok painai kok khanai bodol sok painai apro beba lo mosakan sengai amen hallelujah aga tam sala bago suno rango mokol tasun dirisa je tongabai tamisa kha khasomui tongbi tali mana sini kai to sore khibinai jabda sini ya kanai jabda hallelujah praise the lord buduk sonanai kan kese buduk arrange khalai tina nikle chini buduk le soya japsi tam chini buduk soya jap enggak ani buduk tai chusu soya jap ke ba ang buduk no tei wan sunga diba hangai tongani bagai survive hai tongani bagai rang nango hari nang jepro hnai arang salsa pai thangnai yes or no rang pai ni jable Piaba ang thang tonga bagai ang survive ni tonga ni bagai ani kai to tongo bana kibiya bana yakariya ini matai borok lai sine ba jepro rang no nang ni asan jago apur nang salsa kelai thangnai
rang pai mani zora payo but kai to le pai nei jai amen hadi rang sansa pai nai ani kai to kha pai za ani kai to kha tong pai nei za amen rang ni kok ini tang saja rang hamye ye kaham nung rang ni phasing da khabro na kai to ni phasing da khabro biang o abosi hallelujah praise the Lord rang ni phasing nung tong khabro mke abo te tam nai satisfaction kri dini su zara ke borona angkhan mari khanaya okay je pro bicycle sa rogo bo bike mana muchungo bike ni pora tam phai gari ni pora tam phai okay private jet tam ma kubama phayo na kubama brand te tam ni angkha hinya osisa ni mani kri abo hai abo hai ke ma no ba ni din ma hai non hai ni kri ni tom nai nai ju ya ma no ba no no lu khat ni ke pa no ba sala ka ma abo hai do no ba lu kai kri nung tomno sunsa ni mani kri ni tharo mani tamo obo bahai ja obo nung romi mai okay nung obo romi mai ya ha jena thangai sabu ni bagi tak khabrom di nung kai to sutro hallelujah praise the Lord I go so pai di o phona ni kom no sung hai hai mu tu khai le kre ne ko lu bu si la ya ne obo hunza ka ni pom okay Proverbs chapter 30 Furungmung didi okay abang selesai sekarang semua pori lah ya ne tiris ni pas no pori di Proverbs ni no tiris ni pas kai tu ni beba kok no kai tu ni beba kok no ko boi kidei menunggu kai tu ni beba kok no tamo ge sunu tam sa ke thar ta ba kai tam na kai tu ni kok khana ge kai tu ni kok beba kok no tamo kai tu ni beba kok ko tadi kai tu ni beba kok no Ubui, tadi kai tu ni beba kok no Ubui, haleluya ke thar ta ba kai tam na kai tu ni kok khana na ni na enggak akai tu ni kok ta mungke kubui amen asya kok la kubui kai tu ni jawab kok no kubui amen what is next bini thani kati mung nanai ro Hey. bagi se koi Isu por di bini thani kati mung nanai ro bagi se bagi ko bini thani kati mung Hey. nanai ro ni bagi ko koi se isu por si tau bini thani kati mung nanai ro ni bagi se ko koi apa hai dah kalau apa sih por lah oke ampun dengan wajah tasya dan masa berdoa kai beli beba kok no kubui gni punugo bini thani kati mung nai nai ro ni bagi bo se pui se apa hai bota kai ba as stand up sekang tu mano haleluya bini thani kati mung nai nai ro ni bagi tamo pui abose tai tu ni kok amen haleluya praise the Lord nengkati mung na dana ni life for the safety na dana okay mia okay koroksa pastor haga brethren bin bumung kangke Christopher Hembrong okay ang mono cinema ni ke tirpurawo healing festival khaina pai pro bo sok pai mani aga bini interpreter ni aga pro khokjak mani apru bo bai sini lai mani oba keno Arunachal kotor kase healing festival yang lo by car okay wagoner gari bake kifil pakai mani oba keno yang asamo haptui azagawo landslide ngai bini gari ko kalaika te borok khoroguri kona gari bisingo joto kebek kamai okay so kanawi bagatam na ingka piaba ozagawo tam businung man kangke ang naidi bufuru tam nai abu chini ya phoya okay abu kasi saimandi bufuru tam no okay abu nini ya phoya nang abu saimandi abu kai ya pho okay nggak tabu normal sun protection te tam busi kati wi tongani safe ke tongani yes or no hallelujah Angkore as a reverend di service chiniwo, as a corruption dynamic pastor di service chiniwo.
botam no piri tong kai tu ko no piru. Haleluya. Bini bagi tamu kangke ha kotor mak kelai gari kobzai bot pijan inata. Bot tamu puzina kang tamu bawa tamu sesat saya tak kelai ya. Apa ini ko semua suri mano. Itu mana? Nggak tahu. Apa yang orang suri mano? Tam nai bini zora pai kian ni. Okay, osakat sesat conclusion dinari. But serai kok salary pun pan kiri. Angoro opong tadi mention like okay. Protection. Okay. Protection. Kakimu au belai kita. Hasil sincere sagai gari kepeki. Ini tidak musuh lagi tidak bela. Tahu bini lain bertamu ka antu personal bawa sasa sin lain mana sih. Asal kebang lain bertamu ka bang statement ya. Bertamu karena ni bawa sering kamu bang asal siapa bertang liya. Angsa lain mana ketemu. Also ketamsa, every word of God proves true. Kaya kini bebas pun bertamu ubui. Okay. Ketabuk zara katimu nanayok protection nanayok ni bagai akai tu di kopo. Kopo sih tau. Neng katimu na dena. Tomo kai jadi kop kiri mana no? Tam kiri. Katimu. Boleh leh. Kasih mu obor mana Arab kali pilih. Obor di kopo sih busi raja bagai sensangkapal warna itu nak tanggal tidak. Kasih ni jago. Law 119. Look at verse 11. Egaro. Norok kebengai somso kaisagya tuike angmini kokno bukawa suka. Norok kebengai somso kaisagya tuike. Mana jati tak kaisagkan. Abun bagi ni kokno ang bukawa suka. Amen. Amen. Haleluya. Ori shimida tong nungla so suka. Haleluya. Sedikai to. Nabi tini suzora. Kabang ma panaw thangka. Kabang ma long journey khlaiya. Phiaba journey wo kai to tini suzora. Chisa kono dokuman realiza apai zagat telang yakut tani male protection kai to be. Amen. Amen. Hallelujah. Tani mala ang ani khabisu tamo suka ke ani kai to be ko no suka. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sadi kai to ka. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Ang dati sumso klaizatui ta engkeng abu di bagay niri kok na ang bukhaw chukha ni oro o sinay sa sawi ko. Amen. Amen. Tamto boto saka niri personal life na abu hay ode in khasa. Jo de su nang bukhaw. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Lagi Jefferson ketang engui osung saro torui tongo kimi tonglayo samung klaile tonglayo. Okay, tawang sudi accident hai ko problem suddenly phayo nei. Accident problem daily no phai tongo. Nengkati mu mani tongo abu ni bagai ni ro khobza yasak simisi. Okay. Thangna koroksa BSF klainai dara koroksa bai kok salate bosau. Or bin saidama o radiography tab gamu walkie talkie kok salai bani. Okay. Abu tahu bocin bus kali kemana kok lai tong ni sau. The frequency tomo saiman hungke tahu pa anak kamu khanai man ni sau. Kok busi tau. Bo Jammu Kashmir jebro duty klayo a radiography set mane as a frequency set klaye aro tontoi bo oroi boroi kok salai sau. Abu network baya. Sino je signal mane network kok salai ma hayata. Abo up frequency set ng kakeno abo oro tontoi kono aro boroi kok salai ma baya. Jebro sing radio klaw. Okay, hai lana set ma klayo na agar tola ningke bus
FM ke bus sen ma khlai da ba abo tong thik tong ga ke abo khnai ma nsa sing sai ne ba se am ba o bus kang ke ba ma ko lai tong ta nsa ka ar tang buzi ka problem bo ba hai no daily phai do meri bus kang bi phayo okroti phayo dyarati phayo abo kisha ka phayo ba ya hazar ke phayo ini nih protection paling komitmen kakek ini dibagi protection tahu awal dibagi sih. Amen. Amma ke sam number 91 saya diba. Kamu ini ya graf facing, ini dia graf facing. Tamsa verse 7 of 40. 91 verse 7. Long 91 verse 7. Ini facing sasai klien no. Hey. Ini ya graf facing isai klien no. Okay. Pop busi. Abang kore next. Tamu ke aboro ini gana faila. Tamu kamu ini gana faila. Ya gara dia bala hazar daily problem solve tonggo. Nini bagi jo fai to babo. Fai pa no nang kai to di kong na hingga sui nazar di bagai. Ke fayo kali na tango. Busi to. Fai mo fayo high speed kena ni pasingo. Piaba. Nang kai to di kong no bor suza. But how suza di bagai. Te yang kai to di kong to mo di bagai. Nini yang fai pa no. Tam ni kan. Nor tani sudah manja, kari hangi payu. Amen. Haleluya. Kayak itu kaham. Tak tahu sih bisu biamar proses. Kali dah biamar mah kamu di bahai tong koda. Apa lemas awam, masa. Awak hari kena bela. Biamar kiri mana awak bisa dikoyak dia. Biamar kena mari, aku bisa dikoyak. Kau biamar kiri mah kamu aku seberapa tong. Okay. Tong tu saya di bukan mak saya tong. Okay. Aku saya berdek tu tong dunia sana. Aku mana zara pun pakai yang itu bos. Bos tu, ni kiri. Kayak apa berarti? Okay. Bok sarnai, bismar sarnai, dokter sarnai, biamar kotor, virus kotor, daily kamu pakai ni pasti kok. But nak kayak terkomen susah dibagai, ni naroni. Biar hari mata. Haleluya. Praise the Lord. Hari keblai. Yesus Kristus. Bawa ikirenggai. Tabuk anggu keblai. Hari kan ke. Mia bokesen. Tini bokesen. Dek kena bokesen. Amen. Kau kusi kenapa? Doktor ni bagi apa? Zara kai tu di kau no. Berkawas sudah zak. Abang ni bagi kes faitan Mia bokesen, ini bokesen, dek kena bokesen. Haleluya. Praise the Lord. Agak busi kena bela. So, ogo sahab tam sah pada sentral layan. Makana Proverbs 30. Abu ni tolak drop kasih upor ya tiba. Abu ni tolak drop upor. Okay to. Biasanya ano mani mungi mana jadi? Mani mungi mana jadi? Bini ke request sekai to thaliwo. Dili kelma borong ni mani shansi ni san baya kai to thaliwo. Itu mana? Nok kamu nuk kau kai to ani bagi ke? Okay. Bukan gari salah nuk kau kai to anak ceri aja. Mana? Kai to thali borong asu ke list tunggu. Kamu list tu san layu. Over the hal list pas supaya siapa sih takut over nilai kamu list mungisi matro 2 poin kayak yang tadi sama nih kok ini kan sepoin bayutan kan sepoin ini poin kayak besar kayak terus hari kemana siapa pilih simple kayak besar matro 2 poin tambah 2 poin takal sama nih baik. Ano haksal kita dari tatal ni ano haksal kaji tadi tatal ni ano haksal kaji ni negara baru saja tatalnya hamzah jadi saja yang kayak itu bisa sah tatal saya tahu ni benefit tam saya jaman jadi tong di mana haleluya orang buzi lagi baru sentang lagi kali hospital
1 Peter chapter 3. First Peter chapter 3, verse 10. Elen bago hai ni sama hai. Tong thogui tong na ku chung nai. Sal ka ham nuk na ku chung nai. A borok ko khanya teita satho. Hey. Ko ta ta teita satho. Lúc làm lên daily tổng thống làm musuh mungkin daily sal ka ham nuk na musuh mungkin tang lo ta satu bisa ta oh kami orang kan satu bisa mungkin bah daily tổng thống bagi tam na ta saya itu tổng thống mungkin bah si taku over samar buat tinggal ka bin mungkin semua punya nomor tamu ano ta sekarang yang nilai jadi kepada kanti video daily tổng thống itu orang musuh daily खुशी के तोना मुसुम साल का हम daily नुना ना मुसुम का आप मुसुम को नहीं मुसुमा का आप मुसुमा ने बगे तामना का के ताबा तो saya तोना ना इनका बोरो आप लोग सही है ले ओके तो please ano tadi ni yang offering pelajaran mungkin apa sesuai kata tahu bisa start dengan apa tatal saka mana no daily pengkoma kerja tatal saka mana no daily ni je हमारी kerja ini nih kamar mana teman boleh tahu ini kaisa saya cancel kok tunggu sih kan haleluya daily kamu tuh teman musuh boleh daily खुशी tuh teman musuh boleh aku nih solution tahu mungkin kok tatal saya akan didapat kok hanya saya tahu didapat jadi kok hanya baik akan baik divorce kan sih divorce Oke, kok kami koroi patatik lagi kan? Haleluya. Kok kami ya? Koroi panok koroi patatik lagi. Sedang saya kita dia. Sisi Syria mana saja? Syria. Mana baru kali ini? Korakan, tangan kosongan korakan. Nggak sih takut bawa ni punya sama ni tamu, pori pilih apa? Okay tu. Dia sani anak mani mungkin mana sudah? Mungsa sagara di punya ni. Tatal sama baik. Anak aksal ke tu dari. Number guru. Tatal kok hanya baik aksal enggak ditanai. Getaru kok tatal kok hanya salia mana no? Tahu toh? Contoh. Pori bawa First Peter ni. Ini dosa pori pilih. Elen bago hai ni sama hai. Tong thogui tong na mu chung nai. Tong thogui tong imanu na. Next. Sal ka ham nuk na mu chung Sal nai. ka ham nugu imanu daily. A borok. Saborok. A borok ko khanya teita satho. Zara kok hanya tei kok tatal dia saya rok. Baru ni babi daily tahu tong. Tong sangka. Daily tei tahu tong. Tong. Enggak boleh. Amen. Por kong nanti. Dia orang nangke. Kamal ke print kai nani, tam ke print kai nani, tong thong nani, tei daily shal kaham ni bagai, ok takal saya ke tong nani, eke kasih print kai nani. Cuma pasakan tu lagi tamu cuma pasakan no? Haleluya, praise the Lord. Kami yang mana masak asli ni, peroksa boromiko, peroksa pastor niko. Bo tam nang gak gari nang itu mu gari nang itu tuh sambil tang cari jadi apa bo sambil kayak jadi sama lebih best option bo tam zaka hai ke pas akan dong aja gari foto brass kayak dong aja arah gari foto oke keyboard dong aja oke apro gari foto oke mana ବ୍ୟବହାର ଜାଗା bo tam kher gari foto lu podiya ba gari foto gari foto no kagak bo tam kayak jana pamero so sok kayak kayak do Haleluya. Angsa serna bagi saya tu. Bodo bini gari nang mani pak. Bawa gari dok foto kita kan. Oke. So bar di gari. Norolah gari kita tinggal gari nang yang tahu. Tor gari pula kai toro. Iklas koya sini gari sal pertama. Excel kamu. Kai tor gari pula gari ani kai. Pula kai tor nani bagi daily sal kaham te daily tong thogui tong bagi sal katal lu bagi sentam na kok tatal saya ke tong na nai. Ambagai arus pula segera deke. Tamo sal tong thogui tong bagai sal ketal sal kaham di bagai angkop tatal saya ke tong nang
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tadi kayak itu kan. Bini kayak apa? Manzak ma. Ayo flya. Agak sini tahu oh ni 2 number point kamu. Ano genang botak tadi. Hey. Bigra botak tadi. Genang botak lagi. Bigra otak. Kalau saya kau bagi bomokol selalu sungai ya rangno. Santai sih kita buka rangno mokol. Sungai itu. Gebo sangat tamu. Direct rangno mokol selalu sungai tu dia salia. Botam saka ano. Bigra botak lagi. Genang botak. Yang botam sa. Ani nangmani cang bai simi. Ano ox pungui tondi. Ani nangmani sabung bersimi ano. Ox pungui tondi. Hasilnya okong saw lagi. Rangno mokol tas sendi. Zetoma baino. Kha kosomoy tondi. Hai ini satu lepas orang okong saya kita. Keseng osung saro. Relax ke tonga bagi. Khushi ke tonga bagi. Tong thogui tonga bagi. Shal kahmok tonga bagi. Protection tonga bagi. Tahu nam keke ok tatal. Ok hanya sayawi. Oke. Te rangno mokol senyawi. Haleluya. Abono kaitor musuh zaku bersama. Amin. Haleluya. Kita kaitor kan. Bini kaitor ma. Zak ma. Ini sembusin dong lah. Mari kita Hebrew kaya bilang tak. Lalu Bible kurang punya eksparan kamu jangan tahu. Dua orang orang itu kamu, biang kamu, pada David. Kayak dorasnya eksparan ka, tak kayak contoh tu saja lah. Kayak kurang harus kopinya, kayak kurang harus kopinya. Kayak nama lain hai Hebrew. Baru ni musuh pori ke sebelah, kayak nama pori mana? Kayak dosunya kibia jada, kayak dosunya ya kana jada. Kibia ya kayak mana mana tahu na? Dom bawa kata, kau kibia, dia bawa ya kaya. Kayak tu kebal itu. Rom jakta kebaksak. Amin. Haleluya. Pogman yaro ni pog busak hobi ni ada. Put kering zaka. Pog kering zaka saya mana? Sesuatu tangan ni yogia. Pog baca kering zaka. Pog busak masa ni segi ni miya. Tahu kai tu kebab ni azak nono. Sabu segi ni mana nono? Mama nos tadi. Oh kebab zaka mas lagi. Rang ni tak kena ni kus kebab zaka dia. Oke. Baru kesan kita mengerang sih kita nzabu. Karena bukan orang luka, kayak sakur rumah membeli itu dari luka. Sakur rumah besar ni orang 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 kayak itu berkebang saja orang kudi kayak itu tahu lah. Terus tahu saya kasih bengko bosan rumah ni dah. Hari itu orang bosi dah bengko khusi, bengko treasure kasih dah. Urisa. Bengko urisa bayi. Bewar lang ses. Kayak itu betul kebangsa yang ke, busuk hazar busuk kudi itu abu ya, abu kemana, bahagia kemana abu angkat salia, biar ini orang operasi. Kalau soalnya tak bagi baik, soalnya apa setong lagi. Nengkai itu kiri mana neng koksakan, bahagia koksakan tak sendiri, jadi perlu koksakan apa baik sama. Tapi koksakan. Kamu kayak tu kerja kagak dan saya ni kamu nora naik kan naik bahaya kopsaka bisa menguri wong. Okay, next word, verse 6. Haket hari, sengkator hai hengi salayana. Hari, kator hai ni salai suana. Subrayano subanai. Angkirigra. Borok anu tam kai manai. Mau sekok ge. Kator saya mana itu sele. Hari, tinggi ready. Haleluya. Minggan orang nasyid di. Tadi subray sani subanaisa. Angkirigla. Orang kantang kaiman. Kayak siang ngambil. Tentu syukur fikir. Subray anu subanai. Angkirigla. Borok anu tam kai manai. Amen. Kayak ngambil. Subray usa anu subanai. Ang sablu kiri nai. Borok kantang kaiman. Haleluya. Kok boleh memang suam buang hutang lagi jangan kaya. Sampai mana sih? Dorlah hai hutang itu deh. Mana masih boleh, tapi dengan lah maka apa hutang tersebut. Haleluya. Hutang itu di soba berapa ya?
Sadani coba. Ani coba. Borok baya. Borok baya. Ani coba. Ani coba. Borok muishu baya. Borok muishu baya. Apa istilah dia? Soikan bay. Borok sejak tu apa? Jeremia. Ephesians chapter 6. Follow it. Ephesians chapter 6 verse 11. Follow it.ซึ่งบอกเราไปชาวบ้านอะไรอ่ะ Eh? ตามที่นกสักการีมาตายทำให้เราไปพี่มุนักซักมองทำให้นี่ดูกระรอกบอกเราหรอกแต่สิ่งสารีพันธุ์นั้นไปเสียชาวบ้านอะไรอยู่ Okay. Direct call. So we are not fighting against flesh and blood. Okay. Jadi coba sahabat ke anugerah. Okay. Nokta saka level tu mana pola kami ya, apa sih coba. Apa ke dushman nung baru kita tahu. Our best example ke cancer dah kami ya, na baru dah kami ya. Cancer kami ni bagi situ baru apa baik mak tible. Apa sih sama zoli dah, baru zoli dah cancer no. Cancer orang mesti log itu saja apa? Karena baru sih hamzago. Cancer orang tiba aja bagai selesai tu baik. Yes or no? So apa ni bagi nung baru kami tang saja. Baru kami ya, baru kaham lo. Dia apa kalau kami ya baru dia perlu sokro payo, apa baru kami ni kamu. Apa ni jenis apa sabu baik? Anu saja kalau rok baik sih, baru kami syurok baik sih sobaya. Haleluya. Tadi kait tu kaham. Verse 8 pun di tim tong. Hebrew chapter 13 verse 8. Hey, Hebrew chapter 13 verse 8. 지수 그리스도 미아버 하이너 이기버 하이너 멀룸거 하이너 동나이 Amen. Sadani Yesus Kristus. Ani Yesus Kristus. Mia você, Vini você, Dekana você. Selai saja. Selai saja. Amen. Amen. Hake selai tangzang aja, hake burang ni tangai apa hai Yesus Kristus lo sebelum dia. Jadi Yesus Kristus kata mo, ketang sih. Oke, aku rasa kenya apa sih Yesus ya? Tahu sih dia tangai basai, man kamu di Yesus. Haleluya. Ada Yesus Kristus kan berputar di tongkat aku tak belum tahu salah. Kau puji itu. Jadi kemana baru cross lo belai keno importance relayu na. Apa malah kotor kamu kan itu relayu. Kilo tahu apa ekstra kau. Tam ke azal Yesus Kristus tiga. Apa cross ni belum tahu. Hyper itu cross sama putar apa? Criminal selama cross putar boleh. Ini Yesus Kristus sama criminal mangka. Kalau tiga, tapi aku rasa lagi tongkol, raprawe. Aku kan masuk ke Maria. Aku tu masih Yesus, kan tas toko pun aku, ketujuh mesej tadi pas saja. Aku kan Yesus masuk kelomo. Amen. Kalau Yesus Kristus negara tak tahu sih. Nukros pak hamzah itu marah tambah kriminal tu sah hamzah benar. Kelas sekolah bagus nak kata, permanent cross digalu beri sama dia. Okay, cross azara Yesus Kristus tiga, awal sungsung sekarang zaman ka. Angkat tabu ani bagi important book sabo gake, cross po mesele, timunga mesele, thangai basalai, ketang Yesus, bos hari bagi important book. Amen. Yesus mia bosen, pini bosen, kena bosen, bos selai zagia. Yesus Kristus sengkulo itu bo. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ketujuh tu isi dengpirung gake, ketujuh tam belum tombak. Bodoh ke borok cross apa yang lain lah. Lo pakai lasan deh. Cross lo punungan lain deh. Ini ketang Yesus mengukuri. In the mighty name of Jesus. Ani ketang Yesus mengumai. Syaitan kotor di. Kata kar kaya nanti. Nang ngara bukan cross lagi punungan hari tangkring deh. Kamu ses dari mana? Nono sokna apa isin sarap cross lah ya pak. Sukna apa sensara Yesus ni mungkin saya paro. Kaisa pun sejak tongba. Sukna apa sensara kaisa no ya parza kamu kamu di cross tulis apa? Kami sa Yesus ni kelai mungkin ni saw. Mungkin eraf ni dibagi. Haleluya. Praise the Lord. Israel no tahu merah ni pino. Ke mas khasa lagi le. Bosa kawo. Bom dulu lah rok mas khasa lagi. Apa itu kamu kabarok kati mungkin.
Tabu dengar hai belai bonan nandia, thi bonan nandia. Ni buku ni apa? Tabang kokta sabi, nang mani kok no buku bos sabi. Ang nang mani kok getamo, Yesus ani sobrai, Yesus ni thei ani bagi ketar, Yesus ni bahan sekak zaman ni abo anak taham pelaya. Amen. Oh buku pun ni jawab tahu tahu. Yesus thei ono pernah sasa. Yesus ni thei ani boundary kenani sasa. Yesus ni thei ani bakron simiyak pun gerak sasa. Yesus ni thei angani samunggo sasa. Kan tahu sasa imam. Belai siapa nanya tahu. Haleluya. Because Yesus itu Mia bersih, Diri bersih, kena bersih. Tangan sini Yesus Kristus selain saya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Okay, sempurna lagi Friday. Verse 14. Amna muitu khainara di tapo bitai. Coba tam sejak tu. Tam ni mungkin. Betam bor-boran. Tam ni mungkin. Wila wang subinari. Tam ni mungkin. Hey. Osensaro. Sini bagai tongkanya tahun teri. Hey. Finance money. Tahun no season. Nah lagi tunggu. Okay. Ang English borin tu. Morok English mai pun mau busi tangai. Tam saja go. This world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. Osensaro cini permanent. No kya. Anok tu senang sini setok lagi. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mau hostel kamu pun kalau mana sih? Oke, aku nok dulu. Oke, hai benar hostel kau kenapa tong na? Ada disiplin apa tong ya na hostel? Kaya hostel tong tu tahu lah sini tong lain. Bukuru tong sobai tong. Semua tahu hostel tong itu tu, tamu na sini tong lain. Apa mana tong? Amen. Kita tahu hostel lo ang, oke, bukan pertama kali kata, abang nak apa itu push di mana? Macam ang oseng serta khati, abang tanya mana yang sakawo? Mana? Kita tahu ayat sakawo khati nak apa tam pada nama? Oseng serta ayat sakane bagi sukai. Tadi oseng serta ayat ani permanent nok dibagi. Invest kanya nama. Sukai nama. Haleluya. Nanti ini nama saya genang-genang ini berkabut tokono. Aros kau boleh turun ke bunyi bigla dan ini kau bisa. Jauh tu nak bagi khati bagi jadi khati saja. Bin monok tu, bin monok tu. Ini kekun balik terus gitu. Apa kaitan itu? Khati nama semua orang sebaik. Aram dibagi orang sebaik. Haleluya. Dia pernah apa yang bigla tadi itu? Soalnya tu soalnya pun godai apa ni diri. Apa yang utama lah? Even sengkema orang pandang itu semua. Bahasa ay doi payo pun man tuya. Biar simpan tu paya. Bunjo tu sungguh itu. Pokoknya yang ngajar begini segera. Apa yang lu buta? Jadi ap zedema hai ap kita itu nen. Haleluya. Praise the Lord. Tadi kait tu kah? Kata kah? Bin khair rumah. Bin khair. Hamzah mah. Baik lah ya. Okay. Scroll kait tu mana mobile. Aku se Bangladesh, Pakistan, Bangladesh cricket ada pusat itu. Lagi scroll kait tu. Tangan pusat dia World Cup dia. Kenapa kita film berpuluh tay mana borong dia asal zaman itu dia World Cup pusat siu. Ay kam tu sopra sak pai. Okay, lain yang bar, khair susu. Okay. Tomun kepala ini kan kepala, susu sak kamna. Ada, ini kesan mana bai? Tamu ikan pun harus kering. Kono reputation kering kamu kesan ini kamu bai. Nung bahaya ni kesan tangdi. Kait nona kepala kerja kepala yang tahu. Mungkin sesuatu message lagi. Rangi nama ni baru senang sak mana. Rangi sakat apa itu? Rangi ni tolan tobi. Kait nona sakal tobi. Amen. Agar on all the sungsara apa permanent dah. Permanent bobo. Amen. Hallelujah. Ready nak nak? Tadi kait tu kah? Asal mula siapa ini? Marah kamu sesuatu. Oke, gak asal mula siapa? Paling sedot terlepas lagi. Jepang kalau berjaya nak kamar di mana yang lo tahu le?